Akashbani Imphal RK Gorani na pau pajari ahanbada maru oiba pau Shiksha Mantri S Rajan hairi mahiri ningthina lebe aided school sing sarkari school oina onthokna ba honagani Manipur da haukiba pung kunmari da COVID positive oiba me chamaga yankai mapan thengna ki aduga me mari na sikhi Manipur da hayeng mera chawren hobgi thorom pangthokani thorom asiga mari leinana Rajyapal amde Mukhyamantri yauna lusingba kayan meyam da yafa paujel piri Pradhanmantri na hairi Swamitwa scheme masi ain gi oibasi changpiba khakinate anoba matamgi technology gi mateng loinena laibak asi khungang sing sakhot hanaba masung mokhogi thajaba phangnabagi anoba mantra amani amasung Kendra Selthu Mantri Nirmala Sitaraman hayeng Assam da laktuna tongan ma tharum kaya da saru yagani Sarkari facility singda chahitra nipan mathaki mioi singda COVID-19 vaccine lemna kapagi campaign laibak sin ba thungda chatharibana naha oiriba singna vaccine asi kapthokna ba madi atei mioi sing vaccine kapada sumateng pangbina ba haijari COVID ka akibe lairibana miyamna section magwatpigi thong sing tokpiduna yariba makayumdigi chathoktana leibiyo tangai fadana chathoklabadi face mask upiyu phut taruki social distancing thambiyu mai mit amadi khutsa toina hamdoktuna tarutana na thambiyu COVID kamay lena ba ipaw singa madi mateng gidamak national helpline number singna 01123978046 amasung 1075 ni aduga rising helpline number na 03852411 amasung 180034533818 ni Haujik mapungoy ba paw Shiksha Mantri Sorakaipam Rajan hairi mahiri ningthina lebe aided school sing sarkari school oina onthokna ba honagani mayang Imphal kendri manung sana leiba Lapupat Tera High School gi naungna saba school building sangabigi thoromda Sri Rajan hai Pradhan Mantri Narendra Modi na lusingba sarkana National Education Policy lising ani kunsana handuna shiksha gi lam de hena sakhol hana ba honari Rajya Sarkar na sulising ani tara mapanda ahanwa phase oina kendra humphumuktagi sarkari school amamang khangalaga semgatuna miyam da magut leiba shiksha phanghan bangamle magna hai sarkar ke school singi mahairoi masing tuning chini hangat han bangamle thoromal da wangang wada Manipur Vidhan Sabha gi upadhyaksa K Robindra Singna Lapupat Tera High School asibo sarkar high school am ohenna ba honagani haibgi thajaba pikhi Manipur da haukiba pung kunmari da COVID positive ebe mioi chama yankai mapan thengna khi aduga mioi mari na sikhi Rajya Haksel Bibhag ngasi nimidawam thokiba cherol amada hai ngasi puna sample lising aniga samwa marfumatoi test tawda mioi chama yankai mapan positive oiba thengna khi aduga positive oiba mioi mari sikhi masi tharaga COVID-19 ni sikhiba migi masing lising amaga chanipan humbudra manga sure ngasi gi oina positive oibagi sang chada 3.10 ni Hairi matamasta COVID positive oiba mioi chama ani naba fakhi naba phabagi sang chada 3.10 mapan yaure Numit ini Manipur khongset loiraduna Uparasthap Rashtrapati M Venkaiah Naidu ngasi Tripura gi kono Agartala da thungkhre mahaku Agartala airport ta Mukhyamantri Biplab Kumar Dev Upamukhyamantri Vishnu Dev Barma amasung Kendra Social Justice amasung Empowerment ke Rajya Mantri Pratima Bhaumik amde sarkari makothung official singna harauk tayam okhi Agartala da hek thomga Uparashtrapati Agartala Smart City Project sanga ki amasung Mai paklaba self help group sing mioi sing healthcare workers sing amasung primary sector da mai paklaba mioi sing wari sanaki Uparashtrapati na hapania da pangthokko mela amasu yengki Imphal leading the Sri Naidu Tayal Park Institute of Bioresources and Sustainable Development ISBD complex da phytopharmaceutical lab amahangdoki mahakna Rajya aske Tokyo Olympic yaruba sing amde ate Olympian sing amasung lam kaya da sangnai reba sing Imphal Rajbaban da unaki BJP Manipur Pradesh के प्रेसिडेंट SR Dadevi हाइरी BJP के सरकार असने मियाम की याइफनबा स्कीम कया हौदोपगा लोइनना थबक कया सुपाइखतली BJP खांगापो मंडल सिंदुरा ngasi sanga impham da pangthokiba सेवा और समर्पण अभियान के थरम दा वांगांगबदा श्रीमती सारदान हाई COVID-19 की लाचत की वारबा मतम असिदा लेबाक असके मियोय कोटी मरफुरोम दा लेमना सिंग हवाइना सिंगबा पीरी मसिमंगना BJP असे जात बिजात खाइदबा मिसंग मिखाइ नाइदबा दोल अमनि हाइबदु उतले थरमदुदा दोलगे संगनाय बिमियोय कयासु सरु याखी
उत्तर प्रदेश के सीतापुर कांग्रेस लुचिंग प्रियंका गांधी आईन कायब मोंग फाजिन की है कांग्रेस कन्न यानिंदब फोंदोक्ले इम्फाल पाउमिसिंग वांगांगमदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मचिन चटप मिसक एन भूपेंद्र मैती हाई लाखिमपुर खेरी लौमिसिंग हाटखिबगी थौदोक अदु सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज अमन थिजिलहनबसु एमपीसीसी न दावी तौरी संविधान के आर्टिकल कुमाथोदे पीरिबा फंडामेंटल राइट महंगदनबसु एमपीसीसी न केंद्र अमदी उत्तर प्रदेश सरकार दा हाईरी भारत निंग तमलकप से 150 सुरकपग मरी लेना पांगथोक आजादी का अमृत महोत्सव थौरोंगी सरुक अमा ओइना आकाशवाणी इम्फाल इपाउ कांगबुना राज्य के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का पुने सिंधुना क्विज की थौरोम अमा इराय निमित खुदिंग पांगथोकली आजादी का अमृत महोत्सव भारत निंग तमलकप सही 150 सुरकपगी अखन्नब थौरोंगी सरुक अमा ओइना आकाशवाणी इम्फाल की इपाउ कांगबुना राज्य सरकार की आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तेंगबांग लोइनना इराय निमित खुदिंगी नुमिदांगी मणिपुरी पाउदा आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम अमा संदोकचरी वाहंग सिंगी पाउकुम अखोगी ईमेल एड्रेस airInfalnewsquiz@gmail.com दा इशागी मिंग लाइफम अमदी कांटेक्ट नंबर गलोइनना थाबिरओ असुम्बु पाउकुम ख्वाइदिगा हना पिरकप मियोय अहुम खंगचदुना प्राइज अमदी सर्टिफिकेट पिजगनी आकाशवाणी इम्फाल की इपाउ कांगबु अमसुंग राज्य के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट पुन्ना सिंजरिबा आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम दा सोइदना सरुक याबियो लेबाक पुमगी ओइना होजिक चथारिबा 63 सुबा वाइल्ड लाइफ वीक पालन मनुंगसिदा कक्चिंग जिला की मरुब पाचिंग याउना मफम कयादा थाकलम उचेक लांगसिंग फॉरेस्ट तामना फागतले लांगदा थुरम उचेक खरसु थादोखरे अदुमोइनमक मी अमता फावा ngamhogdre हाइरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी मणिपुर दा हायिंग मेरा चौरेन हौबगी थौरोम पांगथोकनी थौरोम असिगा मरि लेनना राज्यपाल अमते मुख्यमंत्री याउना लुचिंगबा कयाना मियामदे याफा पाउजेल पीरी माकी पाउजेल दा राज्यपाल लागाने सन हाई नाट के ओइबा कुमई असना लमदमस्ते खुंदारिबा तोंगान तोंगान मकांगलोपसिंगी मरक्ता अपुनबिगी सक्तम सागतली कुमई असि लमदमस्ते शांति ओइना पुन्ना खुंदान मिनरिबा सिंगना मसि असेंगो मसक अदु कहेंदना पांगथोकनबसु राज्यपाल ना हाइरी मेरा चौरेन होबा कुमैना राज्य असि अमत ओइबगी पांगन हेना कखत हंदुना राज्य असिदा शांति अम सखत परपो ओइरेसनु हाइनसु राज्यपाल ना हाइरी माकी पाउजेल दा मुख्यमंत्री नोंथमन बिरेन सिंह हाई कुमई असि लाइनथौ सनामय अमसुंग लेमेरल सिदेबी अनि मफमदा कथोकपा धर्मगी ओइबा लीरबा कुमई अमनी कुमई असिना मणिपुर के चिंग अमसुंग तंपाकी मरक्ता सही कयादगी लेरक्लबा नुंगसी चानाबा अमसुंग मसिन मना ओइबगी मरी अदु नहुंगना उतली कुमई असना राज्य असि कांगलु पुनमकी मरक्ता अपुनबा अमत ओइबगी लिसिंग अदु हेना चेसिल हलगनी हाइबगी आसासु श्री बिरेन माकी पाउजेल द फोंगदोकली मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष युमनाम खेमचाना थौरोमसिग मई लेनना पीबा माके पाउजेल द हाई मेरागी नोमा पानबदा पांगथोकपा धर्मगी ओइबा कुमई असिना मियामना नादा येक्तनबा मुसुंग चौखटपा पीबिनबगीदमक ईश्वरगी मफमदा ओहे वाही अमदी इंसांग नापी कटने श्री खेमचाना राज्य असिदा अमदी मपान लेरिबा कांगलु खुदिमकी मियोय पुमनमक मसा मउ फबा अमदी चौखटपा ओहेनबिनबा ईश्वरगी मफमदा थौनजरी हाइनसु माके पाउजेल द हाइरी कुमई असिगा मई लेने पीबा माकी पाउजेल दा कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री टीआई सत्यवर्धन हाई कुमई असिना मणिपुर दा खुंदारिबा तोंगान तोंगान कालुपसिंगी मरक्ता शांति अमदी अमत ओइबगी मरी हेना चेसिल हलगनी हाइरे नवरात्रि थौरंग मई लेने राज्यपाल लागाने सन राज्य असगी मेयमदा एफे पाउजेल पीरी कुमई असिना लाकपदा एखोय पुंबना राज्य असगी तुंगी चौखटपा अमदी याइफनबगीदमक ईश्वरगी मफमदा थौनिजरी हाइरी यूनाइटेड कमिटी यूएसएम ने सिंधुरंग से अयुक इम्फाल केक्रुपात लेबा द ग्रेट जून अपराइजिंग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स ता लांगमन थागी हाइथा लाइथा पांगथोखरे थौरोमद द यूसीएम के प्रेसिडेंट जयचंद्र कोंथौजम वाइस प्रेसिडेंट वाइके दुरेन अमसुंग जनरल सेक्रेटरी एनजी देवने लुसिंगदुना मियामना लैखिद्रबा मरेबाक निंगबसिंग मफमदा हाइथा लाइथा तमखी मणिपुर दा थखाय मचा थरकपा लांगबन तौरपन ngasi लोइरे लैखिद्रबा अथोन अबोमगी हक्सांग अरोइबे मथौ मंगम पांगथरो महाकी मिहात कमई लेने सेमकिबा जेसिगा मणिपुर सरकार ngasi यानख्रे नकल अनिना तांकक मई रगवारी सानरबा तुंगदा ngasi हिरम तरुक यावबा यानसी अमा सही तौनखी
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯖꯦꯁꯅ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯍꯟꯅꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯇꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯒꯅꯤ National Small Industry Corporation Limited Imphal Agriculture Products Export Development Agency Guwahati ga khusamnaduna numit 10 gi oiba food processing amasung preservation gi training program ama lakliba ningthauka ba numit ki Imphal lamphel pata leiba KVIV complex ta hauragani training program aste chahi 19 ni kuntra manga phawi manung da leiba miwesna saru yaba yagani akupa marol Imphal uripok ta leiba National Small Industries Corporation dagi khangba yagani Manipuri University da lisingani kunmatu kunitoi academic session da sahi amagi postgraduate diploma in yoga da mingchana online application form thare application form pisin mi arobe numit tha asigi kunni Akashbani Imphal dagi pau tabiri Pradhan Mantri Narendra Modi hairi Swamitwa scheme masi ain gi oiba se sang pi ba khaki scheme manate masi anoba matamgi technology gi mateng loinena Laibak asigi khungang sakot hanab amasung makhoigi thajaba phangnabagi anoba mantra amani virtual aina pangthakwe Madhya Pradesh ki beneficiary lakh ama lising humdra mathoi da e property card yanthopagi thoromda Pradhan Mantri hai PM Swanmitra Yojana asi khungang da leiba isilena umadi ise echen sing achoba sakti ama oiragi ni Pradhan Mantri hai mal sangi record ningthina leitabana khungang gi miyam na hanadi bohgi lam adu zakhot tharangi thabukta mapung phana sijinaba ngamlamde Lamam so yum sing ain kaiba mong da lawsin khibagi da mak khana chene bi thaudukta khunja kya gi pangal matam amade sel kaya are mada manglamni Sri Modi na hai drone technology sijina duna sarvi tawba asina bharat ki khungang singda zakhot bi anuba saktam ama purakpa ngamgani Pradhan Mantri na hai haujukti sarkar asi lari basing thongjula laktuna makhoi bu sakti pi bangamle Pradhan Mantri na Madhya Pradesh ki Swamitwa scheme ki beneficiary singaso virtual in wari sanakhi Tharomda wangang buda Mukhyamantri Shivraj Singh Chauhan hai Pradhan Mantri Narendra Modi na Gujarat ki Mukhyamantri oiringai da haudokiba Jana Kalyan amasung Surasna Raija adu da sauna onba purakpa ngamki maki kathokpagi thawongna Pradhan Mantri na Bharat tasu sauna onba purakpa ngamle Kendriya Selthru Mantri Nirmala Sitaraman hayang Assam da laktuna tongan ba tharom kya da saru yagani Srimati Sitaraman na Dima Hasau jila da paket kadaba megawatt chamaga kungi Lower Kofili Hydro Electric Project ki bhumi bujan pangthokani amasung hablong da lambi me semnabagi jatra hungani Kendriya Mantri asna Guwahati amasung North Guwahati Bridge Project so yengsingani tungda Guwahati da pangthokpa tharom amada mhangna Assam Right to Public Service Act leshingani tarani thoigi web portal amasung hogdokani Tharom sing aduda Assam ki Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma saruk yagani Laibak sin mathuna chathariba COVID-19 vaccine kapi khongjang asida hauji phawda COVID ki vaccine dose koti mapudrani thoi lakh 33 hena kapkhre Kendriya Haksel Mantralay hai haukiba pung kunmari da vaccine dose lakh 58,9 hena kapki Mantralay hai haiba matam asigi manung da COVID ki anaba lesing kunmari chatret humudra naba fakibagaloy nena laibak asida COVID-19 naba pharapki sangchar mapudra 10.8 mari yaure Haukiba pung kunmari da COVID kanoba case lesing taran pang na chanipan konthrom doi thingnaki nongmada positive oibi sang hauji sat ama 10.3 mari oiri Sarkar na hairi hauji phawda jai sing amasu union territory singda COVID ke vaccine dose koti mapudani thoi lag yang khatret hena pikre Kendriya Haksel Mantralay na hai raija sing amasu union territory singda hauji COVID ke vaccine dose koti 3 lakh marfudra humdoi leiri Loisilakpada COVID-19 ngakthoknaba face mask upa phutaruk lamna leiwa khutsa amadi maimit tarutana na thamba haiba achamba thong ahum singangna chatpinaba amuk hana ning singjari aroibada maroyo pau amuk hana Shiksha Mantri S Rajen hairi mahiri ningthina leb adult school sing sarkar ge school oina onthoknaba honagani Manipur da haukiba pung kunmari da COVID positive be me chamag 58 thengnaki aduga miyoi mari na sikhi Manipur da hayeng Mera Sauren Hobi Thorom Pangthokani Thorom Asiga Mai Lenana Raija Parliament Mukhyamantri Yaungna Lusingba Kayana Miyamda Epa Paujel Piri Pradhan Mantri Hairi Swamitwa scheme asi aingge besi sangpiba khakinati anoba matamgi technology matingaloinana laibak asi khungang sing sakot hanaba amasung makhogi thajaba phangnabagi anoba mantra amani amasung Kendriya Selthru Mantri Nirmala Sitaraman hayeng Assam da laktuna tongan ma thorom kaya da saruk yagani Pauloi jare